Isakaza tuje conteste jamais égalé twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tukugezeho amakuru rero yamaze gutangazwa na nyiricyubahiro Patrick Muyaya akaba avuze yuko ngo umubyeyi wa AFC igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda gifite amabrigade ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyise mu 23 bati bakomeje gukora amaplan de deportation yo gushimuta abanyamurenge. Ati rero muri communauté z'abanyamurenge bakomeje kubakwirakwizamo ubwoba. Ati ibi ngibi bakaba bakomeje kugenda babitegura kandi batangiye no kudeporta bamwe mu banyamurenge mu nzego rero zitandukanye mu ntego zo gukomeza kwinstrumentaliza ubuzima bwabo ndetse no gukinira ku buzima bwabo bashwanyaguza communauté na cohesion nationale y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nkuko twakomeje kubyamagana dukomeje kugenda tubona infiltration mu migi itandukanye bakora mission za pillage rero ati bagiye basigamo abaje bo kubakorera pillage ndetse no kugenda bahitana abanyamurenge kugira ngo babeshyera bazarendoka aribo bari kubikora. Ati bateguye kaon bakomeje kugenda bica abantu. Ati ibi dukomeje kugenda tubidenonsa. Ati mu mujyi wa Uvira nkuko Purusi akomeza kugenda aravuga yuko cohabitation pacifique ikenewe ariko kugeza ubu ngubu harimo abari kubiba urwango bakomeje kugenda bica abantu ndetse bakanagenda bari codinga amavideo. Muri uko kuri codinga amavideo bakavuga imvugo z'urwango kandi ari abasirikare b'u Rwanda basigaye barimo kugenda bagerageza kwanduza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko communauté y'abanyamurenge y'ubwayo yanditse ibaruwa igatangaza yuko ibi biri gukorwa ndetse kandi ari imikino y'umuhungu na se. Atuye umugoroba rero igisirikare gikomeje kugenda cyinstara progressivement rero mu mujyi wa Uvira no kugarura urudire muri uyu mujyi no kurinda abaturage. Umutwe wa M23 ukaba rero ngo ari fils de père w'u Rwanda kandi ngo akaba ari voler mu rwego rwo gukomeza gusibura abanyamurenge. Imitwe iri gukoreshwa rero ngo nuko muri iki gihe igisirikare hagiye hasigara nyine aba basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bakora gitera hamwe mu kubiba urwango ndetse no kugenda barogistira ama video y'imvugo z'urwango kugira ngo berekane yuko ikizarendo ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagarutse muri Uvira izo mvugo zigatangira kugaragara. Kugeza ubu ngubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kugenda kigaruka ndetse force spéciale yagarutse mu mujyi wa Uvira ariko kugeza ubu bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko ku mabordure atandukanye y'imihanda hagenda hagaragara abantu bigize abasazi bakomeje kugenda bakorera igihugu cy'u Rwanda muri iyi situation ndetse bakaba bafashe batatu bakomeje kugaragara yuko ngo burya ari bazima. Intambara ikaba rero ikomeje kugenda ikomera muri biriya bice. Tukaba turi bukomeze kugukurikirana gatanu ku kandi isakaza toujours conteste jamais égalé. Nitwagenda tutabamenyesheje yuko hakomeje kugaragara andi ma helicopter akomeye akomeje kugera ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba cyaguze AH-64 Apache indege ya attaque rero ikomeje kugaragara ku rubuga rw'imirwano hariya ndetse ikaba imaze kunateraliza bamwe mu basirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda. Turakomeza rero tugukurikiranire gatanu ku kandi dukurikirane nawe isakaza toujours conteste jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Isakaza toujours conteste jamais égalé tuje kugira ngo tuguhe izindi updates. Kugeza ubu rero abareberi b'igisirikare cy'u Rwanda bakorera ku butaka bwa Kongo nka M23 position zabo zo muri Mpeti no mu bice bya Runakindi muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikare niho rero hakomeje kugenda hagaragara renforcement zikomeje kugenda zikorwa. Amakuru avikarembe aravuga yuko amakamyo atwaye abasirikare akomeje kwinjira muri Mpeti muri metero 18 uvuye kuri site strategique ya Pinga. Aya groupe y'amamodoka akomeje kugenda yuzura yinjira kuri kiriya gice ndetse akaba yavuye muri Karembe kuva rero mu matariki ya 7 nibwo yatangiye gutunda aba basirikare aberekeza hariya. Secrétaire administratif wa groupement ya Kisimba akaba akomeza gukonfirma yuko rero kugeza ubu ngubu objectif y'iki gisirikare cy'u Rwanda ari yo kuransa rero ama offensive akomeye kuri site strategique ya Pinga mu rwego
rwo kugerageza kuhafata kubera yuko bakomeje kuhahigira igihe kinini. Ramforu aminisiyo anome ikaba ikomeje, ndetse ikaba ikomeje nyuma y'ama atake y'abareberi bagiye bakora cyane cyane kuri ziriya pozisiyo z'igisirikare cy'abazarendo n'igisirikare cya FARDC muri Mahanga hafi ya Mpeti, ariko igisirikare n'abazarendo babashije gusunika bazonga cyane igisirikare cy'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi izi ntambara uko zikomeza ari nako Tshisekedi yari yahuye na Joao Lorenzo, bikaza kuza kurangira rero hatangajwe cessez-le-feu, ariko bikanavugwa yuko hakomeje kugaragara degradation y'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma Perezida Felix Tshisekedi akaba yagarutse, ariko Perezida Joao Lorenzo akaba ubu ari we muyobozi wa Union Africaine, yavuze yuko mu by'ukuri ababajwe kandi ari preoccupé mu buryo bukomeye kubera situation y'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda yangirika. Muri declaration yakoreye i Rwanda, sekreteri rero wa perezida wa Angola akaba yamaze kuvuga yuko mu by'ukuri hakomeje kugaragara kutanyurwa ndetse n'amakenga akomeye kubera situation ikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola yavuze yuko hakenewe cessez-le-feu immédiat ndetse ari inconditionnel hagati y'abakomeje kurwana, igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga yuko resolution pacifique ariyo igomba kuba privilegiée, ndetse Felix Tshisekedi akaba yarari i Rwanda, bakaba bavuganye byinshi, ndetse iyi occasion yahuye na mugenzi we bakaba bakomeje kuvuga kuri sije zijyanye n'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi séquence diplomatique ikaba rero iri muri contexte yo gukomeza kwita ku kibazo gikomeje kugenda kizonga akarere ka Sud Kivu, Nord Kivu, ndetse n'ibindi bice bikomeje kototerwa. Kinshasa irarega igihugu cy'u Rwanda rero kugira uruhare mu gufata ibice binini no gukoresha ingufu za gisirikare mu rwego rwo kwangiza umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abaturage benshi bakomeje guhungira mu Burundi, ari nako kandi nanone niyo ministeriyeri y'akarere kose igomba kuba ku ya 8 kugeza ku ya 10 muri Livingstone muri Zambia. Tukaba dutegereje tukazakugezaho gatanu ku kandi uko bizakomeza kugenda bigenda. Iriya nama tuzaba tuyirimo kugeza ubu, kandi nanone hakomeje kugaragara ama blocage y'amataxi moto Goma Masisi muri kare hariya ho ntago hakinyurwa, ndetse bimaze kumenyerwa n'abaturage bahariya kugeza ubu. Kandi nanone abantu 13 bakaba aribo bakomeje kugenda batangazwa yuko bishwe inyuma rero y'ibitero bikomeje kugenda byibasira biriya bice byo muri Maniema, ndetse ibiro bya OCHA bikaba bikomeje kugenda bitangaza iki kibazo uko kigenda gikura. Abantu bicwa umunsi ku munsi, ndetse nta mpamvu. Justice extrajudiciaire ikaba ariyo ikomeje gukoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabibutsa kandi yuko Lieutenant Colonel Mark Azukai Mongba niwe wabaye porte-parole interimeri w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko rero General Major Sylvain Kange akuwe ku mirimo ye. Turakomeza tugukurikiranire rero gatanu ku kandi. Isakaza tuje konti systeme Jeune Kigali, turagaruka mu kanya.